Dragi moji pratioci, dobro vi meni došli u moj novi video. Želim sve da vas pozdravim. Danas pravimo uštipke, pa idemo lagano u moj novi video. Kao što sam rekla, danas pravim uštipke na moj način. Za ovu pripremu je potrebno, znači 2 jajeta, 2 šolje jogurta i 1 kašičica sirćeta da ne upija masnoću, 1 kašičica šećera, isto također soli i 250 grama brašna i 1 prašak za pecivo. Pa idemo lagano u pripremu. Evo polako idemo u pripremu uštipaka. Prvo ćemo ubiti 2 jaja pa izmiješati. Znači ovo su brzi uštipci, za čas posla se naprave. Uzet ćemo žicom izmiješati, znači dobro, odnosno umutiti. Znači pošto je jutro 9 sati, a nemam dovoljno hljeba, rekao sad ću na brzinski napraviti uštipke nama za doručak. Zatim ide jogurta. Znači 2 ove moje šolje što ja uvijek potrebljavam, znači idu pune. Evo ga, 2 šolje jogurta. Izmiješat ćemo lagano da se sastavi smjesa. Znači ove uštipke možete jesti sa slanim ili sa slatkim namazom, kako god. Zato što ide 1 kašica ide šećera i ide 1 kašičica soli. Tako da on mogu i sa slanim i slatkim, znači on malo blago slani. Ja stavljam uvijek, znači stavljam 1 kašiku ovu nepunu sirćeta. Zato što ne upija masnoću kad se stavi sirćeta. Znači ovo je blago sirće, jabukovo. I sada lagano ide 250 grama brašna. Ja ću to lagano dodavati. Evo da uzem svoju šoljicu, suhu jednu. Znači uzet ću 1 šolju, 2,5 šoljice, ali idu otprilike, ja mislim. Znači prvo ćemo jednu istresati i lagano miješati da nema grudivica. Evo ovako, lagano sve tu odradite. Evo, pošto smo izmiješali 1 šoljicu, sada ćemo dodati prašak za pecivo. Evo, jer u posljednje vrijeme kad kupujem prašak za pecivo ima ovih grudivica, pa je bolje ovako da ja to istresem u malu cjedalj od čaja, da je to lagano. Evo ovako. Znači ide cijeli prašak za pecivo. Evo malo je bilo, znači nije bilo puno. I promiješamo. Evo da prašak radi svoje, evo već je počeo da se tijesto, gledajte da se diže kao što se kaže, da malo dobije elastičnost. Evo uzet ćemo još jednu, pa ćemo vidjeti. Sve zavisi od veličine jajeta, ako su manja jaja ide 2 šolje, ako su veće 2,5. Pa evo sad ću vidjeti kako će mi ispasti ova smjesa. Znači ne smije biti tvrdo, a ne smije biti ni mekano, jel? Neka sredina kao je za svaku tijesto koje se radi. Treba će ovdje još malo brašna. Znači neko doda ulja, ali ja neću ovaj put. Drugo je kad se pravi uštipci, oni što nadolazi sa germom, tad ja stavim ulja, malo, a ulje neću. Evo još malo ću ubaciti brašna. Ima jedna mjera. Pola šolje ću staviti, znači ipak ne treba cijela. I znači dobro umutiti. Znači ništa više ne treba umutiti, to je brzinski za doručak. To su obični ovih uštipci, ništa posebno.
To je tu. Sada ću da idem da uključim rernu, odnosno da stavim ulje. Dragi moji pratioci, pošto je moja smjesa gotova, sada ćemo sipati ulje u moju tavu, što ja najviše volim. Ona tako lijepo, brzo i ugrije i speče. Znači, nasuč ulja, jednu šolju, možda i po, neki ima. Ono će ostati ulja, znači nek se zagrije. Ovo je dovoljno. Evo, pošto ja mislim da je se moja ulje ovo već zagrijalo, ja ću polako stavljati jedan po jedan jeste, pa ću smanjiti na 2, znači u mene šporet se mora smanjiti i lagano krećimo. Uzela sam ovu manju tavicu zato što nju volim. Imam ja i veći, možda brže uradila, ali nju volim zato što u njoj znam sve kako ide. Navikla sam na nju. Sad ćemo polako prevrtati. Znači moramo ove 2 kašike staviti ulje da se ne djeti. Evo ga vidite. Lagano ide. Baš lijepo. Odlično znači. Znači smanjila sam temperaturu jer je bilo vrelo. Pa eto. Još ću jednom prebaciti pošto je bilo vrelo da tu temperaturu još malo se lijepo peči. Znači vam sam stavila u zdjelu papir da pokupim masnoću koja bude, ali ipak to masni kolač, nek se kolačić kako hoćeš. I zovu se i uštice. Sve zavisi kako u kom mjestu. Evo nema, oni su sad pečeni, kad ovako pritisnete, a on prva tura se vadi, znači, lagano na papir. Znači sve isto ulje to. Sad ću viljušku. Odlično. Evo, pošto su moji uštipci gotovi, ja sam u međuvremenu pripremila malo ove blitve, pa ću se ostavu ovog ulja što je ostalo nabaciti. Da malo proprizim. Voda. Ali ja vežem sve tu. Sad ću malo staviti soli. Evo polako to. Bila je opravljena blitva pa je malo na ulja, ali nema nikakvih problema, nema zato.
Sad ćemo uzeti vamo, imam jaje. Znači uzet ćemo jedno jaje da umutimo, da prelijemo neku blitvi. Znači malo ćemo posoliti. Evo ovako. Znači stavit ćemo pola šolje mlijeka. Zatim ćemo dodati brašna jednu kašiku. Evo sam da ja to lijepo umutim. Evo ovako. To znači brzo isto. Zatim prelijemo lijepo preko blitve. Evo, to je to. Znači uzmemo 2 luka bijela češnjaka i malo ćemo odozgu. Evo tu ćemo špore. Evo ga, znači milina. Evo istresemo i evo doručka ubija. Evo vjerujte, napravite ovako, nećete se isto pokajati. Dragi moji pratioci, i ovaj smo video priveli kraju. Evo ja sam napravila uštipke na moj način sa blitvom preliveno jajima i mlijekom i bijelim lukom. Želim da vas sve pozdravim, zapratite me, pretplatite se, podijelite, pa vidimo se ako Bog da u sljedećem videu.